ke B.Ed college to ke vi ke kam ke sating ke wa ngana ke vi ke por ke por perchanga o penman fructify na menta ke jemen to yong pai ba ko nong kong to ha ke por ke wala apply cho NCTE ให้ที่ปอชัววันकी changeกันนอมบต่อकी B.Ed college का तुम ide की ये की 2 years degree course u ena की तो देखा 4 year integrated BA तो ketel ini yang सरकार dile pembiang ki kot kisla handrai haketewan ong ki yang medemi ka policy thamme the how news name last year of December ka kyang nong ba government college the jied ka kam ka bi ne ki college ka wo offer ya ka 4 year integrated B.Ed college hapo ka India yong e the fix ki wa to upnai Feb one January mo Feb mo ba one expect chini re suddenly one ka policy change yung sarkar India kala ka abandan ki kate te the yu ba honu nai October the M ka announcement na po ka Union Ministry of Education ba to how new warjar ar power to san pautli ki college u e ki uman ki kam ki model na ka menta ka 4 year integrated degree B.Ed course hapo kari India bro kavi the mari yu ikata ka notice yung sarkar ngade chembu chairman NCTE secretary NCTE hading kate chembu principal minister yung union minister yung education the eve kijing thola jaga sarkar ba to yung kyang nang ba to u iki yagani ka usdang ba ina do arja khat phra de apoy kinohikai aja khandi de apoy ni kinohikai namenta ka ni college the york assurance neki wato ka kyang ba uman ga ka vi ki college as and when ba implement ki yagate tanga Kyrmen schema wato hanus number 1 Lerjia ba kasar common of dia rules ket ka yakni 4 year degree course yak B.Ed to ka kyang ba uman ga ka vi ki college ka wo ya sdang yakni ka course hedi